Хиде кергенге моркову хөбілен сибит. Ол курдук мен морковтан икра оңырабын. Ол икра бар боллағына 2 киле морков, 1 киле помидор, 700 грамм ретчатый лук, 1 столовая ложка туз, онна стаканаңара масарыта. Кутабын, онна маны барытын рукавка уган барамын, духовкаға угайхабын 4-6 минуты онны бухар. Онтон тахаран сойдан барамын, онтукабын барытын блендерден кебихабын, отчоғына хубуманнык икра тақсар. Onu bankalarga ugallar, отчоғына банкаға угал болақына уксустуққа сөп. Уксуға отут прыгынна bir чайная ложка болар. Онтон мен уксус табаппын, ол ихин кинини сразу морозильникка тоңорон кебихебин.